ndagusuje kandi mufuje byiza ahantu hose ratandukanye wowe inshuti muvandimwe ukurikiye ibiganiro byacu unyura kuri channel yitwa Imboni TV nitwa Jabo Marashi nguhaye ikaze muri aya makuru agezweho aho tugiye kujya mu burasirazuba bwo hagati ahari kubera intambara ihuza Israel Amerika ndetse na Iran aho uyu munsi habaye ibindi bintu bidasanzwe. Uyu munsi hari amato menshi cyane yarasuye mu Hormuz agerageza kwambuka nyuma yuko Iran ejo hashize yatangaje ko uyu muhora wa Hormuz ufunzwe. Yari yabanje gutangaza ko yawufunguye ariko ejo yitangaje ko yawufunze. Hari amato menshi yarageze kwambuka muri ubu bwato ndetse ari muri uyu muhora wa Hormuz afite amapeteroli amato menshi cyane arenga 100. Aya mato rero amwe muri yo yasubijwe inyuma ariko ayarashwe niyo menshi cyane. Turaskoreba uko kino gikorwa cyagenze uyu munsi kandi umuyobozi w'ikirenga Mujtaba Khamenei w'igihugu cya Iran yatanze ubutumwa bukomeye cyane ku gihugu cya Amerika ndetse na Israel aho yabitangarije yuko igisirikare cyabo cya Iran kitagoye kubaha agasopo ndetse kikabaha isomo rikomeye cyane rya gisirikare ndetse yababwiye yuko bagiye kuzabarasa bidasanzwe. Atangira gutanga umuburo yuko Amerika ndetse na Israel bakwiye kugenza amaguru makeya kuko ingabo za Iran ziri maso kandi zararyamiye amajanja ashimangira kandi yuko zitazigera zitsindwa ndetse akomeza kwemeza benshi yuko mu by'ukuri ingabo za Iran zigwanira mu mazi zizakomeza kurasa abanya-Iran bose ndetse yakomeje ku muhora Hormuz avuga yuko amahoro uzafungurwa igihe cyose Amerika izaba yemeye kuvana abasikari bayo ku byambu bya Iran bijya mu nyanja ndetse biva n'ibisoka mu muhora Hormuz. Atanga ubutumwa bukomeye cyane avuga ko ingabo z'abanyamerika zizaraswa igihe cyose zizakomeza kwijandika mu bikorwa by'abanya-Iran ndetse no kuza umutekano w'abanyagihugu ba Iran. Avuga byinshi bitandukanye gusa kandi uyu munsi abahuti muri Yemen bavuze yuko nabo bagiye kwinjira muri iyi ntambara byeruye kandi bundi bushyashya kurusha mbere byari ibimeze. Uko umuyobozi w'abahuti muri Yemen yatangaje yuko kino gisirikare cy'abahuti muri Yemen bagiye gufasha igisirikare cya Iran kurwana na Israel ndetse bakarwana Amerika kugira ngo bakomeze gufatanya mu kurwanya kuko ngo ni abanzi bakomeye cyane ari Amerika ndetse n'igihugu cya Israel ngo bagiye kwinjira muri intambara byeruye nyuma yuko mu minsi ishize batangaje yuko bagomba gufasha Iran kugira ngo bakomeze kurwana ndetse uyu muhora Hormuz ukomeze kubungabungwa cyane. Iran kandi yabuze uburyo ki igomba kugenzura umuhora Hormuz mu bundi buryo budasanzwe mbere itigeze yakoresha. Uyu munsi kandi abasikare benshi muri Israel barasiwe ku bitero by'urugamba kuko uyu munsi abasikare bagira ku 9 b'igihugu cya Israel bakomeretse n'inkomere bari mu bitaro bari kwivuza barashwe n'igihugu cya Iran n'abafatanyabikorwa bacyo nko muri Yemen n'abandi batandukanye Hezbollah n'abandi. Umusirikare umwe wundi w'igihugu cya Israel we yahapfuye yahasize ubuzima. Habaye byinshi bidasanzwe kuri uyu munsi mu gihe bari bumvikanye igihe cy'agahenge ntabwo kigeze kuberezwa bitewe nuko hakomeje kuba ibitero bikomeye cyane byahitanye abantu batari bakeya, amazu menshi agasenyuka y'abaturage, abasivile benshi bakomeje kuva mu byabo gusa ariko nanone mu bice bimwe na bimwe hari aho basuye mu byabo bavuga ko biri kugenda byoroha cyangwa se byoroshye ubukana ibitero bimwe na bimwe ariko ntabwo byoroshye gusa kikomeje kuvugisha benshi ni muhora Hormuz wakomeje kuvugishamo abantu batari bakeya kubera yuko nyuma yuko Iran yaratangaje ko ifunguye uyu muhora Hormuz mu gihe cy'agahenge kose gasigaye. N'ubutumwa bwari bwashyizwe kuri X n'umuvugizi w'igisirikare cya Iran Abbas Al-Ghashi yari yavuze yuko ufunguye no mu buryo bw'agahenge kose gasigaye. Uyu munsi rero ejo nyuma gato bita batangaza yuko uyu muhora ufunzwe, bavuga yuko impamvu ufunzwe ngo nuko Amerika igifite abasikare bayo mu byambo bya Hormuz. Nyuma yuko rero umuhora wafunzwe hari amato menshi arimo mu muhora Hormuz ariko ambukana peteroli kubera ko peteroli bagitangaza ko wafunga umuhora Hormuz yahise ihenduka igera ku madolari muri 80 gutyo ivuye mu madolari hejuru y'ijana. Noneho amato menshi yese ajya gupakira esase n'amapeteroli hakurya iyo amato menshi yari muri Hormuz mu gihe byatangazwa yuko ufunze yarengaga 100. Hari ayasubijwe inyuma ariko menshi muri yo yarashwe amato n'igisirikare cya Iran cyihariye cyitwa Islamic Revolution Guard Corps, igisirikare cyari kidasanzwe cya Iran gifatanya na leta ya Iran kubungabunga umutekano. Ikindi kandi abasikare badasanzwe ba Iran bitwa Navy barwanira mu mazi
banagenzura cyane muri Hormuz, barashe andi mato menshi cyane atandukanye mo n'abanyamerika n'abandi bantu bari baje gupakira peteroli angaha baciye muri Hormuz kugira ngo baswera ka peteroli kuko ko kari kamaze guhenduka. Na makuru yanditswe n'ikinyamakuru Al Jazeera kivuga yuko amato arenga 100 yarasuye muri uyu muhora Hormuz, cyane cyane arashwe n'igisirikare cya Israeli n'igisirikare cya Iran kirwanira mu mazi Navy ndetse n'igisirikare cyariye cya Israeli IRGC cyangwa se Islamic Revolution Guard Corps, bararashwe benshi cyane amato. Ariko kandi mu by'ukuri uyu munsi hongera gutangazwa andi magambo akomeye ku muyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. Uyu muyobozi umaze iminsi ari kwivuriza mu gihugu cy'Uburusiya kubera ko yarasiwe mu bitero byo kwa 28 Gashyantare 2026 ubwo ibitero byatangiraga kuri Iran ndetse ibitero byanaguyemo ise umubyara Ayatollah Ali Khamenei. Rero uyu mugabo Khamenei Mojtaba ari kwivuriza mu Burusiya, ntagaragara mu bantu kuva yatorerwa izi nshingano zo kuyobora igihugu cya Iran nk'umuyobozi w'ikirenga, gusa akomeza gutanga ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri SMS. Rero uyu munsi yatanze ubutumwa bwe bwasomeye kuri televiziyo y'igihugu ya Iran, avuga yuko ahaye gasopo ndetse yahanije igisirikare cy'abanyamerika ndetse na Iran bakomeje kwijandika mu bikorwa bya Iran. Avuga yuko Iran yiteguye cyane gukomeza guhangana ndetse no kurasa umuntu wese uzakomeza kwijandika mu mutekano w'abanya-Iran. Akomeza abwira Trump n'abandi bambari be Israel n'abandi bafatanya yuko igisirikare cya Iran kihariye kirwanira mu mazi cyitwa Navy, yavuze ko kiri maso cyane kandi ko kizarasa amato yose azagereza kwinjira muri uyu muhora mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ashimangira kandi yuko umuntu wese uzagerageza kwijandika muri iyi ntambara atahawe uburenganzira na Iran yuko wese azaraswa. Yavuze kandi yuko uyu muhora uzafungurwa igihe cyose Amerika izaba yakuye abasirikare bayo mu byambu cyangwa se mu nzira ziva n'isohoka muri Hormuz. N'amagambo ya Mojtaba ku butumwa bwe bugufi bwasomeye kuri televiziyo y'igihugu ya Iran, ndetse ubutumwa bwakomeje bushimangira yuko ibyiza ngo nuko ari abanya-Israeli bava muri uyu muhora ndetse n'abanyamerika bakanava ku butaka bwa Iran. Ngicyo gihe nibwo none umuhora Hormuz uzafungurwa byanyabyo, ko ngo biri abanyamerika bavuga ngo Iran izabanze ngo isinye amasezerano y'amahoro na Amerika. Ibyo ngibyo nabyo ngo ntabwo bizigera biba, ngo Amerika irasabwa kubanza ikava mu nzira ziva n'izijya muri Hormuz, hanyuma yamara kuvamo nibwo Iran izatangaza ko yafunguye Hormuz. Yamara gutangaza ko yayifunguye n'izo nzira z'amahoro ngo nibwo zaganirwaho neza. Gusa uyu munsi muri Pakistan umutekano wakajwe Islamabad kubera ko hari abapolisi benshi cyane bari muri kino gihugu cya Pakistan. Abasikari benshi cyane bakomeje kwirundayo. Impamvu nihe? Impamvu nuko ari kwitegura ibiganiro bihuza izi mpande zose ari Amerika ndetse na Iran. Hari gutegurwa umunsi utaramenyekana neza uzahuza ibiganiro by'amahoro bigomba kongera kuganirwa ku mpande zombi. Rero batangiye kubyitegura muri Pakistan Islamabad. Hagaragaye mu mafoto yagaragaye no kuri Al Jazeera naho zembebona mu kanya kashize. Ibintu byose byahagaze, hari abapolisi benshi cyane, hari kandi imisire zireba mu kirere zishinyitse ku buryo ziteguye kurasa ku muntu waza avogera umutekano w'igihugu cya Pakistan, kubera ko bateganya gukaza umutekano mu gihe hazaba hari ibiganiro bihuza impande zombi ari Iran ndetse n'abanyamerika, nk'uko biri gutangazwa n'igihugu cya Pakistan. Cyavuze ko kandi kirimo gikoresha byose kugira ngo ibiganiro bizagende neza mwituze, ndetse avuga ko bizagenda neza. Gusa ikiri kuganirwaho ku meza y'abagenzi n'abasesenguzi ni ukwibazwa ngo Iran iri gushaka yuko Amerika iva mu byambo by'abanya-Iran cyane cyane ikava mu muhora Hormuz mu nzira zivamo n'izisohokamo. Ariko kandi Amerika ikagira indi mvugo yayo ivuga ngo twebwe ntabwo tuzigera tuva muri uyu muhora Hormuz mu byambo byayo kugeza abanya-Iran bemeye ko dusinya amasezerano y'amahoro hagati y'abanya-Iran ndetse n'abanyamerika. Hari kuba impande zose ntabwo zumvikana muri ubu buryo, niyo mpamvu hari kuba umwuka utari mwiza, ndetse byakomeje kuvugisha abantu batandukanye bakavuga ko bigaragara ko ari impande ziri guhangana kandi zitandukanye cyane. Ibyo ni byagaragaye, ariko nanone mu bundi buryo habaye ibitero bikomeye cyane kuri uyu munsi, aho intambara yakomeje hagati y'igihugu cya Libani ndetse n'umutwe wa Hezbollah urwanira muri Libani urasana n'igihugu cya Israel, kuko uyu munsi umusirikare umwe w'igihugu cya Iran yapfuye
aguye mu bitero bya Hezbollah barashweho rwose. Ikindi kandi abasirikare bagera ku 9 b'igihugu cya Israel bakomeretse kuko barashwa misile nyinshi cyane n'abasirikare ba Iran bafatanije n'aba muri Hezbollah barwana muri Libani. Mu by'ukuri byari bikomeye cyane kubera ko hasenyutse amazu menshi cyane. Igisirikare cya Iran EDF nicyo cyatangaje yuko abasirikare 9 bakomeretse, undi umwe akaba yapfuye, baguye mu bitero bikomeye cyane bagabweho n'umutwe wa Hezbollah ufasha Iran mu kurwana muri iyi ntambara kuri uyu munsi. Kuri cyumweru kandi ntabwo byari byoroshye kubera yuko umutwe w'abahuti urwanira muri Yemen mu buzi wayo yatangaje yuko bagiye kuzana intwaro zidasanzwe kandi za karabutaka kugira ngo bafashe igihugu cyabo, ubita umuvandimwe ndetse n'inshuti y'akadasohoka ni igihugu cya Iran. Avuga yuko bakomeje guhangana cyane ko bakwiye kongera imbaraga zidasanzwe kugira ngo bahangane n'igihugu cya Iran. Bagiye gufasha no guhangana n'abanyamerika ndetse n'abanyayisiraheli, ndetse akomeza gushimangira yuko igihugu cya Israel ndetse n'igihugu cy'abanyamerika ari ibihugu ngo by'abanzi muri rusange, kandi yuko bagomba kwirwanya kugeza bineshetse cyangwa se bakabirwanya kugeza bitsinzwe. Ndetse abana bahuti bo muri Yemen bashimangiye yuko nta gahunda n'imwe bafite yo kuva muri ibi bitero. Abana bahuti bagiye muri intambara muri Werurwe, ubwo intambara imaze iminsi itangiye muri Iran, intambara yashojweho n'igihugu cya Israel ndetse n'abanyamerika. Rero bano bahuti bavuze yuko bagiye kuzana intwaro zikomeye cyane zidasanzwe, bakazana abasirikare bayo bihariye, ndetse kandi bagafasha igihugu cya Iran guhangana byimazeyo n'abanyamerika ndetse n'igihugu cya Israel. Avuga yuko ubu ngubu ngari bw'urugamba rutangiye, ngo ibyo mbere babonye ibyo abahuti bakoze ngo byaragatonyanga mu nyanja k'ibintu bagiye gukora ubu ngubu cyangwa se biti kuba bakora, kuko yavuze yuko hari intwaro nyinshi ngo zitakoreshejwe, ndetse ashimangira yuko hari ibintu byinshi ngo tutabonesheje amaso yacu, haba uburyo bw'imyitozo ya gisirikare, haba uburyo bw'imirwanire. Avuga ko kandi hari intwaro nyinshi cyane zari mu bubiko zitakoreshejwe ariko ngo zikomeye cyane. Umuyobozi kandi w'abahuti muri Yemen yashimangiye yuko bagiye kuzana ubundi buryo budasanzwe kugira ngo bafashe Iran gukomeza kwirwanaho cyane cyane kugira ngo babungabunge umuhora wa Hormuz, kuko bo bashimangira yuko Iran igomba gukomeza ikagenzura Hormuz byuzuye ndetse ikavamo abanyamerika bihaye kwijandika muri uyu muhora, kubera ko benshi bashimangira yuko Amerika irimo kurwana mu buryo butemewe n'amategeko kuko yagiye mu muhora Hormuz ikawugenzura. Bashimangira ko binyuranije n'amategeko agenga ibigo mpuzamahanga ndetse n'ubusugire bw'ibihugu runaka. Rero abahuti muri Yemen bemeza yuko bazafasha Iran kugenzura Hormuz kugira ngo Iran ikomeze igenzure neza, nubwo abanyarwanda bashimangira ko bihagije, ariko kandi iyi ngiyi abahuti biyongera ku bandi bamaze iminsi bafasha Iran, harimo nka Hezbollah yo muri Libani n'abandi batandukanye, harimo kandi nk'intwaro nyinshi zitandukanye izavuye mu gihugu cy'Uburusiya n'intwaro nyinshi zavuye mu gihugu cy'Ubushinwa, kubera ko kugeza ubu tuvugana ubwirinzi buri gukoreshwa muri Iran, haba bw'ikirere ndetse n'ubwo ku butaka. Ubwinshi muri bwo nubwo Iran yakuye mu gihugu cy'Ubushinwa. Xi Jinping yatanze imfashanyo ariko mu buryo butagaragarira amaso, yabitanze mu buryo buziguye cyane, aha inkunga igihugu cya Iran, ndetse ashimangira yuko azakomeza kuyifasha ariko mu buryo buziguye butagaragarira amaso, kubera yuko igihugu cy'Ubushinwa kivana peteroli muri Iran ingana na 90% yose ya peteroli ikoreshwa mu gihugu cy'Ubushinwa. Ikindi kandi nuko mu by'ukuri igihugu cy'Ubushinwa kigura peteroli ku giciro kiri hasi cyane mu gihugu cya Iran ugereranije nuko ibindi bihugu bigura peteroli muri Iran. Ikindi kandi nuko Iran iyi peteroli kubigurisha muri Iran ihendukiwe, harimo inyungu nyinshi cyane ihakura, kuko amafaranga menshi angana 80% Iran ikoresha yose ava muri Hormuz. Niyo mpamvu Iran itangaza ko izakomeza kugenzura Hormuz byuzuye. Ikindi kageza kwirwanaho kugira ngo umwanzi uwo bita abanyamerika ndetse n'abanya-Israeli bave muri iyi nzira ya Hormuz bya burundu, bagende kure cyane. Byavuzwe ari byinshi cyane kuri uyu munsi, kuko none mu bice bimwe na bimwe muri Libani hari abantu benshi batandukanye b'abasivile basubiye mu macumbi yabo, kuko mu minsi ishize mu kwezi kwa gatatu konyine muri Libani hafi y'abantu baturanye na Hezbollah abantu barenga 1 miliyoni bari bavuye mu byabo barahunga, batingo zabo n'imiryango yabo barahunga bajya gushaka umutekano, kuko ubwo Israel yakomejwe ibitero byinshi cyane kuri Hezbollah
abantu benshi barahunze, abantu barenga miliyoni bahunze, ikindi abantu barenga ibihumbi 2 bo barapfuye bahasize ubuzima. Gusa uyu munsi inkuru nziza ku banyaribani nuko kuri iki cyumweru hagaragaye amafoto y'abantu benshi abasivile basubira mu byabo bavuga yuko biri koroha atari nka mbere, kuko n'abantu barenga miliyoni bari bahunze, ariko tukaba twabonye amafoto y'abantu bagereza gutahuka, ikerekana ko hari icyizere. Gusa Israel ishimangira yuko igihe cyose Libani igifite intwaro ngo intambara itazahagarara. Ikindi kandi Hezbollah nayo igashimangira yuko idateze kuba yatezuka gukomeza guhangana n'igihugu cya Israel, kubera yuko mu by'ukuri n'impamvu agahenge katubahirijwe kasinywe mu minsi ishize kari kumvikanywa n'ibihugu byombi k'ibyumweru 2 ari Iran ndetse na Amerika, nuko mu by'ukuri Israel yatangaje yuko mu gihe Libani igikomeje kuraswa agahenge katazagabanuka. Uyu munsi nabwo rero Iran yongeye gushimangira ayo magambo kuri iki cyumweru avuga ngo mu gihe cyose mu gikomeje kurasa kuri Libani ngo ntabwo tuzigera tureka kurwana. Yanashimangira impamvu ikomeye cyane bafunze Hormuz, ngo impamvu twongeye gufunga Hormuz nuko mu gikomeje kurasa kuri Libani. Ikindi kandi avuga ngo mu gihe cyose Libani yarekiye kuraswaho nibwo tuzabona Hormuz ifungurwa. Ikindi aravuga ngo Amerika irasabwa kuva mu byambu byacu mu muhora ujya n'inzira zisohoka muri Hormuz. Nibyo ni bibiri, kuba abanyamerika bava mu nzira ziva muri Hormuz n'izinjiramo, ndetse Libani ntiyongere kuraswaho, by'umwihariko umutwe wa Hezbollah ufasha Israel. Ibi byose Israel ireka kubarasa ndetse na Amerika ikava mu byambu by'abanya-Iran. Icyo gihe ngo nibwo tuzabona umuhora Hormuz ufungurwa byuzuye, ndetse hakaba urugendo n'uruza, ndetse peteroli ikongera kugura ku giciro cyiza nk'uko mu minsi ishize byakunze kugenda. Uyu munsi ntabwo byakomeje koroha na gatoya, kuko impande zose zakomeje kwivuga imyato. Gusa Trump we nta kintu aratangaza ku magambo yavuzwe n'abanya-Iran, cyane cyane umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mujtaba, ku magambo yatangaza avuga yuko Amerika ikwiye kwitonda cyane, kubera ko ngo yakwisanga mu bitero bikomeye cyane, ndetse yarashwe cyane byimazeyo, kuko yavuze ko abanya-Iran cyane cyane cyabo kirwanira mu mazi Navy bazakora ibishoboka byose kugira ngo bahangane n'igisirikare cya Iran gikomeje kwijandika mu bikorwa byabo no mu muhora wa Hormuz. Havuzwe amakuru menshi cyane atandukanye, gusa byo ibyavuzwe ni byinshi, ntabwo twabivuga mu kanya gato ngo tubirangize. Gusa ikiri kwibazwaho ni uburyo kikomeza kugenda. Gusa muri Pakistan inkuru nziza nanone ni uko yakomeza gutangaza yuko yiteguye kwakira ibiganiro muri iyi minsi iri imbere kugira ngo ihuze izi impande zombi, kuko umutekano wakajijwe, ariko kandi abanya-Iran ngo bariteguye mu gihe cyose bazaba bemeye ibisabwa. Ikindi nuko Iran yakomeje gushimangira ko kuba Amerika ikomeje kwifuza ibirenze urugero, ibyo nabyo bizatuma ngo Hormuz idafungurwa. Bityo Iran isaba yuko Amerika yareka gusaba ibirenze urugero, kuko ngo Amerika isaba Iran ibyo idafite, ikayisaba ibintu birenze ubushobozi bwayo. Ndetse umuyobozi wa Iran, perezida wayo Masoud Pezeshkian, we yashimangiye ko mu by'ukuri ikindi kintu gihari atavuze mbere ngo nuko Amerika ibasaba ibirenze urugero. Ikindi ashimangira yuko Amerika idafite ubushobozi bwo kubuza Iran gukoresha ingufu za nucleaire ndetse n'intwaro kirimbuzi. Abanyamerika ntawe bushobozi na buke bafite bwo kutubuza gukora nucleaire ndetse no gukoresha ingufu za nucleaire ndetse no gukoresha intwaro kirimbuzi. Niyo mpamvu tuzakomeza gukoresha nucleaire igihe cyose, ariko kandi tuzakomeza gukora ibishoboka byose twirwana, kubera ko nizo ngufu zacu. Ati dutezutse gato twerekoresha nucleaire igihugu cyacu cyaba kirangiye cyangwa se cyaba kizimye muri rusange. Birashimangiye ko batazijya bereka ko igihugu cyabo kizimira cyangwa se kikabarirwa irengero. Nizo mpamvu zakomeje kwa muri aka kanya makuru agezweho muri aka kanya. Gusa byinshi bitandukanye bikomeza kuza muri aya masa akurikirana, byo turaza kubikugezaho kuri iyi channel yanyu yitwa Mboni TV. Nitwa Ajab Marasha, ko cyane ko natwe muri aya makuru yaragezweho. Ubwire ngo utarakora kuri subscribe wakandaho kugira ngo tujya neza akantu ko kandi. Ikindi wakunze ibiganiro byacu wakora like ndetse ugakora share kugira ngo ugere hirya no twagura umuryango wacu umugari kugira ngo bigende neza. Mwese mwakoze, reka mbashimire. Imana ibadebwe nyinshi birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.